Biashara mambo ka kaunti-ini ya Mombasa nimeumiretie gwititera makiuga guti barua magwatite ya kumabomokana mbere ya wendio wa muguka kuri Ngoma Rubuku kaunti-ini ino ontutumite mathungira ashara inene na engi gutigwa matina gwa kuruta mugate wa ontuku na mo maria mendagie mira ni marombete thirikari kwendamia ugoti uria ukurengithwa kiri biashara makimera gikino ontuguti baita maomba kuona nyuma ya kuriba ugoti uyu Boniface Mongera ari na mateta ma biashara mama Ogoko yiku kaunti nambe mwe kaunti Mombasa kaunti jinyo kwa ruwa yedreto jorito kuyikaira korera na kununa go kwinge kumakiria biashara wa mugoka hatere kuwa mugoka jo kwedra jo kingo kimeke thiru mirongo na magana ya biashara bariuga boy batikito bayethetu athini na kwa gotuba kodrinya kwenuka getongoro sura kuranuka ukanyumene ngoi nunga tena ngoi kulitadai ngoi ndaromere tayari nombona ngante njothe sina kazi sai na ntaba nditana ira ngoi wanje batena ngoi kulita ndoko nataka yoke mami dimo ngoi nduke noterire Gavana kaunti Mombasa Abdulswamad emenerwa nonto bokwinga biashara cia mugokate baringirite ripoti ni nyankoroki atithingatirite mawatho nonto mugoka ikimera kimwe kikumenyekana ni watho bo Kenya gavana ko na wegoya na viongozi wana wegoya gavana nalinda wetekide muka yukuma kono lakini immediately ntuko wewe baada ntuko yere yaro muko ingo kabisa aura kure yoro no tewe lezero sababu yako ingo aure yukuduru wala tutero nya yoingaro yowe immediately ndo emirana mugoka ndene kaunti ya Mombasa na mono mugoka nithirite kigwatomberuri antu babangi bakumarotero poni na gitumi gikenene bariuga na bakethro bakionaniria nkemera cio cikothora cikinyanga na mpongeri ejo jwatuma antu babangi mono mumbere jwa arume bantu botheri kiria biashara nabo bariuga bo tabakora kuthingatira watho ni uria oti watho bweki no tu barerekithirwa dona hiyo kiro sheria na kiwango kia kuendelea bauri no ntobo vijana bara nunu bago ya kura kutuko tabati ko ko mauria bebte kanena bebati ko 200 400 ito ina bei juu kienda vijana nyoa ko ya kura kutuko bato ya kura bana Jauja mugoka jere unajo ntagaro wingi rutero mira thoko ne kongo wenkunyeshe mira chendeta kudura chibo korwa ende kire biashara ba mira barobe na iromba remwake kire Gavana Abdulswamad la biashara tika ithoki na inya ende thina ni tax area oro sana nonto ate atopungusira ngare na inkororo mbarere romba atopungusira ikoromba ka kutuni area tax kinyama ndukene biashara ikongeleka na tukomba kinyo kombra nyumba tukuiboya sana nonto bonde barabara usika kufuatilia manto ya mumea yoyo yetu viongozi wetu na nyafanya biashara bo Mombasa na Meru pia itukuiboya nonto bwa kwethira itureta neriti abo amwe nke reporter Antoshero TV kumaje kengine ngine kineke musho Nairobi mbita Boniface Mongera.